Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Mga luksami na mga pagariyami. Ayan niya pagusahin tanong sa kay makampat a video na suribat a panarima si kumipantag sa gingga iyap matun tanong sa tagtaka. Ayaw tuwa lumalangkap a panarima para tiya doktrina mamiminga akababaluin niyan aribat sa taman aribat aparatiya na igira manuto ang malalakaw so isar katano. Si saging kutwa kapalalakaw niyan na miyan nagyan amyo niya gyang kutwa tagatak na aya paratira nun na di ka kun palalakaw mana di ka terus lumalakaw kaadeng ko na kaulaw lang ka amarata saging kutwa kapalalakaw ka. Na isa nan sa mga ribat aparatiya dapat na kandaan tano mi pagawa tano tunay sabab na ayarandir aging kanan aparatiya why na lagi duba aya mituturo yan naging kutwa tagatak na katawan yan aging kutwa gaib why ayap mutun ro gaib naging kutwa ka disgrasya why kulaw la amarata na so kulaw la amarata anta ka disgrasya why naginan na ilmul gaib amaana aayabu matausan na suwallahu ta'ala na dad na matao ko ilmul ghaib inun tabuk wallahu subhanahu wa ta'ala kati di katawan o nabitano a Muhammad aging ko to a future kaulawla mapita anta ka isa gawi kaginan na ghaib na ayap pagato kauron na so tagataka naginan iisa amala paginangan tano tanto ko ribat aparatiya ribat a doktrina dapat na mipagawa o magiingaran sa Muslim. Apya pangginan ikeleman tano kumalukas tano na kay tumyana aribat kaayaran diranan aparatiya na lagi digabu piratiya gyang kuto at tagatak nakatawan niyan sugaib. Mana katawan niya naging kuto akulo lang ka uy na piya kisifat ka naging kuto kap ketukawi si kugaib na ayabu kisifat san na subusukad ng tanway sisa subus wallahu ta'ala. Isa sa keleman aribat aparatiya kapit amipantag sa gingke tagatak. Naginan so keleman tano amini injection kung papikiran tano. Aginan so kapamuno sa tagatak ka ini itong tano sa sunat. Giti sabab aguni mamuko mga ito tano na mimbali so sabaadrak tano ang mga talibuno sa tagatak. Oay. Ay sabab sa gingko to keleyamiron aya diyon di ka pa magusay o sabaad ko sabaad na tigiran na upama ka makabuno ka sa tagatak na lagi nagabuot tigiran o miya kabuno sa kaper. Nagina na tigiran na miyali sa hadith ini sugupan o nabigyan nga nakapuno sa gyang kanan at tagatak. Nagina ni pagaregan tano ang mga luksami na mga pagariyami. So lagi danan akpet oay na benar mambu miyali sa hadith agyang kutwa aayala palian na ini sugukon o nabigyan nga nakapuno ako tagatak. Mialuyan ng sa hadith, aaya panatay talian na sahih, kasid makambabatang saging gaya Bukhari. Ugaid, na muna so kaya pag-usay tanuron, asudin sunabi tanu a Muhammad sallallahu alaihi wasallam imigay na katano sa instruction, aming gulalan ko hadith yan, ada ang tanu ipagabay ko Quran aging ko to hadith akabatiya tanu. O ino, pagayon ko Quran, na upamakapayon ko Quran, nagitod ni kaparatiya tanuron kato so to sa pure kater unabi pure akpit unabi na inuruman di makaayon ka makasupak ko Quran kagyutod ni mga karina sa gyuto na ini angkob unabi na ini sapar unabi gyung utakaparatiya tanuron giyan na instruction no Rasulullah kana ba aya instruction unabi na pagilin so hadith no pa makaaya tay talian na sahih na direct na paratiya tanu di kana baginan aya instruction o nabi na pagilayin so hadith o ino pagayon ko Quran na anta kadi. Naging kanan a hadith abnar asi matatago sa Bukhari o ay asi ko datan noron kausaya datan noron kabatala na dan tanwa pakiilay aging kaya kapakambubatang yan sa aging kaya kitab a Bukhari. Miyaloy sa aging kaya kitab a Mawsu'atul Hadith Sharif o ay si sa aging kaya Sahihul Bukhari aya number aging kaya hadith na nakataya ikatlunggibu agu telugatos agu 50 agu siyaw. Aging ke hadith na si miya katitian ki Ummu Syarik. O ay kanabay ni katero nabi ka katero o Ummi Syarik. O ay
Pitruyan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil wazag. Mata-mata na tigiyan at tigi Syarik as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini suguyan naging kutwa kabunua si kutagtak. Ginan ikialuin yan sa kanan akitab Pitru Syarik ini sugukon o nabiging kutwa kapmunua kutagtak. Saya ko na mga sabapian o kapagaluyaw no sabad asisikon sa hadith na kay sabab sa sukon so tagatak na si kumasaw Nabiullah Ibrahim na mapad sa kaniyan saging kuto pagyup saging kuto apoy itutung ko Nabiullah Ibrahim nagyuto kon isabab akap munua si ko tagatak naging ni pagarayagan tanong aging ka na hadith na padalan ko mga hadith fabricated anto na ay sabab nakaging ka na hadith na miya kasupak si ko Quran ayat na miya supak yan na so ayat wallahu ta'ala ko Quran ang tunaw to ayat wallah si sa Quran nakataya at ikay niyo mialoy saging kaya suratun Najm aya number ayat yan na ika-30 agwalo akatir wallah alla taziru wa ziratu wizra ukhra aya makna aging kay ayat wallah na di mapendusa o isa sudusa aging kutwa salakaw. Mana so kasalaan aging kutwa isa na din ka kibatug sa aging kutwa isa. Ada ba niyang kisusumpat sa aging kutwa kasalaan? Mga luksami na mga pagariyamiginan ayat wallah amya supak aging kutwa hadith. Giyan na ayat wallah na miya karayarayag. Peter wallah asusala o isa na di mapsala o salakausan. Oy, inuntabu iban yan siyugo aging kutwa makasisala. Kamampan nga makapraksiran. Na may kaging kutwa salakaw na kanaban yan susugo aging kutwa miyakasila. Nasabugi sa miyakasila nagitubi ka punishmentan. Ginan ikauntulo Allah. Aaya kauntulu Allah nasabu sa miyakang gelubok sa kasalaan. Kadustaan na sa kaniyang buaki ka punishmentan. Na kanabapad sa kauntul. Iba iprakis ka aging kutwa daaban yung mga sala. Naging ka na hadith, akapmuno ako tagatak, naging na ni Miyaso pag inaging na ayat wallahu ta'ala. Kau pa makabnaranan, aging ko to at tagatak na mapad sa kanyang ko pagyup sa aging ko to apoy, itutong ko Nabiullah Ibrahim, nagyutubo aging ko to at tagatak, dapat kapanismintan sa kanyang bu. Oy, kanaba pakapirakrag sa, abalangwan taman at tagatak ko dunia, nabayran mapsila aging kutwa sala aging kutwa tagatak kumasaw Nabiullah Ibrahim o pamamamuka benaruto. Oy kakanaba ng padsa kauntol ay barat yan. Na pamakasaka ay maanaw to na maranaw na adna tiyutong kaawalay. Oy nabapad sa kauntol may kapunismitang ka na tuwag na langwa na maranaw na palaya mamu punismintan kay sabab sa maranaw ka na maranaw siran mambu. Di, sabu sa miya kasila, nagitubi punishmentan kagina ni kauntulu Allah. Uway, nalagid mambugi nga natagtag na upang makaging kuto at tagatak umaso Nabiullah Ibrahim na pure as kaniyan na pagyupan ni naging kuto apoy itutong ko Nabiullah Ibrahim ka para pekarabong na sa kaniyang muy kapanishmentan kanabakon para sinilangwan at tagatak ko dunia kasusala aging kuto miya kasila at tagatak umasaw Nabiullah Ibrahim na sala yang buto na angyason sa mga padsan at tagatak. Na puno ka siranun ragasin, nayad na miyabulang ka na so ayat wallahu ta'ala. Ginan mga karina, saging kanan ahadith abiyatiyatano na fabricated ahadith, kamya kasupak po Quran. Natanudan tanong so insarat unabiya instruction yan, basta ging kutwa hadith, na makasupak po Quran, nagyutod ni mga karina sa dito ketarima, kamarayag nagyuto na angkob fabrikiti da inumbalan ada abon mimbal ay nunta na mga tao anti-Islam lagid o mga Yahudi na gusto mga munafik. Nanudan tano aging kutwa daawayran o inukon pembunuh aso tagatak kay sabab sa kanin na pagyup niya naging kutwa apoy itutong ko Nabiullah Ibrahim kapara kon pekarabong. Ino benaranan aginan imatatago sa Bukhari na kuna lakat na nuaging kaya matatago ko Bukharya
Kamay may na kaya mbabaan tano so tagatak. Nakanaba kagya pangangayman na batig ka akuan. Di kaun kedusa. Kedusa kaun amay ka apiapan pangangayman. Napun ka kang babayaging kuta pangangayman. Napadsa kaun tulo Allah Ta'ala. Asaka amiyama ba na mapsugay kad na ikug ka sa alungan ang kiyama. Nakataya, apagilay tanwaging ke hadith o ino benar aso tagatak na aya pagyo pa niya naging kuto apoy ka para pengarabong anta ka sa lakaw apagyo pa niyan. Nakataya at tikayin niyo, nabantay niyo mga pagariyami. Miyaloy saging ka Sahihul Bukhari, sibu saging kuto hadith abiyat yatano na adna sumpatian. Aya sumpatian na mikukontra di ka aging kuto abiyat yatano hadith. Aso kung so nabi na ini sugu iya naging utakap muno ako tagatak at igo syarik. Kaya kuno ta sabab akapagaloy na sabab sabad na kay so tagatak kon na pagyo pa ni naging kuto apoy ka para pengarabong. Ino benar aaya pagyo pa niyan na apoy. Oy kamay lay tanu saya din aaya mialoy saya na nar mana nar na apoy. Oy nailain tanu ko na katay so sumpat aging kay hadith. Kana yanfukhu ala Ibrahim alaihi salam. Ayakun apagyupan niyan na sudin sunabiullah Ibrahim. Koto ayam mialoy saya pagyupan utagatak na sunabiullah Ibrahim. Daba saya mialoy aba aya pagyupan niyan nanar. Kaya upama kananar na maaloy saya din akana yanfukhu ala nar. Na naman kaya may aloy saya na kana yanfukhu ala Ibrahim aya pagyupan niyan na sunabiullah Ibrahim. Katantumian na mga luksami na mga pagariyami aknaba aya pagyupa aging kutwa tagatak na baging kutwa apoy ka para makala para makarabong kada baro mi aloy anar apoy kakauto kya saksi ani aging kutwa kya lakatatanurun. Nayad na kaya matamataka niyo, apagyupan aging kutwa tagatak na sunabiullah Ibrahim. Maana ingem pada iyang sunabiullah Ibrahim. Maana apagugupan iyang sunabiullah Ibrahim. Nanto na kapagyupan niya nun. Baaya kapagyupan niya nun, nasaging kutwa kapkatutong yan. O ay ka, mustahil ito, iba niyan maayup sunabiullah Ibrahim. Tunay, sabab nakaging kutwa apoy. Napakatutong. Na may tuakaad naging ketagatak. Na dadin sa akal ka aya ka pagyupan yan nun, aya kiyupan yan nun, na si saging kutwa kepa naging kutwa apoy, ka aya ka taon naging kutwa tagatak, na ba miya ka telugdam sa mala mayaw katutong sunabiullah Ibrahim, na waraananan, ay giraman no tuaad na milay tanwa miya tutong, ada ba tanurun kiyuna baig, kita puya kaig, ay lagi din na lagi dagi yung utawata igram ya Luis agi yung utamay tuwata agi yung utaliman yan ada ba tanong may pagubaya ig kyunab tanuron gagan na di ba pagyupan tano sa aya anta paka pagyupa tanuron na para mada agi yung kutwa mayaw ang magagadamian mada agi yung kutwa kaluluis yan na lagid mabugi yung kutwa tagatak ayaw tuwa kapagyupaw una tagatak si kunabiullah Ibrahim na para aya maanaw to na kalubatan naging kutwa kapakatetalugdam o Nabiullah Ibrahim sa mayaw kagyuti katawero naging kuto tagatak iba so Nabiullah Ibrahim na makatetalugdam sa mayaw sa giyang kuta kaya padangaging tapoy nagyuto pagyupan niyan alawas mana sudin so Nabiullah Ibrahim ipagyupan niyan mana ugupian nunuto kanaba aya maanaw to naba aya pagyupan niyan naging kuta apoy nakatan miya karayag so titu ka mamataan ni saging kuto hadith si saging kuto lastian ginguta pagani aging kuta hadith ayam ya aluiro ni syarik na ini sugu na biging uta kapmulo ako tagatak kaya ko na tarifon usabad na kay pagyupan niyan so apoy na inilay tanubo susumpat aging kuto hadith na ayab saya pagyupan o tagatak na sunabiullah Ibrahim pagyutwa ugo pianon gagaw niya nun saging kuto kaya tutungyan kaya Luisian ginan ikamamataan ni saging kanan na hadith. Sama na ya mga luksami na mga pagariyami na miya kareagar katano sa hadith. Aso tagatak na ayap kibuturun na bari. Ayama na bari sa basa amranaw na angyas kanyan. Pamakasi ko Tagalog na ayaman lag na inusinting tao. Da aban yan kasalaan. Na inauna madakalam ya kambaba ko tagatak. Madakalam ya kapamuno sa tagatak na andagad ko sa ipumayad ka. Anyawa sa alungan ng kiyama ada abar kasala aging kutwa tagatak
na pitalibuno kasiran. Da kairan kakaidi, kanaba kairan kaya mauli ka kaya binasa na inauna pitalibuno ka aging utang mga tagatak na ay taman akala ami pembakat ka sa alungan ng kiyama. Ami pumayad ka kung mga niyawa aging utang mga tagatak apya muno ka. Why? Niya ka reger katano aging kaya tagatak nada aban yan kasalaan kaaya pagyupan yan na sunabiula Ibrahim. Baniw di sa sabuta. Aging kaya tagatak. Why? Na adman ang mga benefits yan. Kibigay niyan aguna. Giyang kaya tagatak. Aya ka sa sabuto no kadakla na bapakabinasa. Di. Mas mala aging kutap kiyumpi niyan sa suldawalay. Adi so pa makaad na kibinasa niyan. So tagatak. Napapangangan niyan. Aging utamang insekto. If kangingiritan mo mga insekto apakabinasa na katano. Pad sa peken o tagatak. Apakabina sa nakatano na lagi duka ka ba? Sa lagi daging kaya kakilay nyo sa geng kaya video. Na naman ka, ayad na kaniyan, nakakaba, nasuka ka ba, nariduit tanunan sa suldawalay. Apakabina sa nakatano, kapunapuan niya naging utang mga panganangkan. Oway. Na naman kakatan. Miya kaugup, so tagatak, kaya ba siya papad sa panganangkan yan na kakaba. Ago ka na babuka ka ba, apakan o tagatak. Kataman. Sa aya maanaw tunat rengit na pekeniamban sa kataya ati kay niwaging kay video kukap kenan yang kurngit katan niya karereg ataman sarngit na peken o tagatak o ay dengan kailangan iba ka panakuan pemuno sarngit kap kugupang kaaging kanan na tagatak o katataguin ko alayin ka. Uy, na kanababurungit apakan no tagatak. Kataman sa ayamanaw to na lalawa, abadiging kanan alalawa na pagabinasanan. Uy, malaibis aging kanan lalawa pung kaniyan mabuta. Naileni man kapagampan aging kaya tagatak. Naman kami karereg akap kanan yang kulalawa. Uy, kami kaugupar ka sa suldawalay. So kamuno nga kulalawa apakabinasa nakatan kaya ugupang kauno tagatak. Uway, lagid mabuging kaya mga kuan, giyong utang mga maranarana pa adman buwang mausi makapako mayra na, miya kadakadakal sila na, sa lagid aging kaya kakilay niyo sa aging kaya video. Nakatan, bagkampan o tagatak. Uway, ay maanan yan na mas malaap kibgay a benefits o tagatak. Si kusulduwalain ka, kugupang kaniyan, hukap munua sa geng utang mga insekto apakabinasa. Nauriyan yan na ayang ka binasaan so tagatak na ayang ka munoon. Ida ba niyar ka minimauli ka, da ba niyar ka kibinasa amala, nambunoon ka. Namya ka sila kasi ko Allah ta'ala, na mala na anda ka dungkuha sa mga niyawa, aimbayad ka ko alungan nakiyama, si ko mananian na kapangukum Allah ta'ala. Iman to namya ka reagra katano, aging kaya tagatak na diya kinang kapakaibatan munua ka. Kanabar ka tanong ng pagkabinasa. Oay. Miya karereg sa aging kanana hadith. Aya pagyupan yan na sunabiullah Ibrahim. Mana patabangan yan sunabiullah Ibrahim. Oay. Kanaba aya pagyupan yan aging kuto apoy. Kada mialoy sa aging kuto hadith apoy. Kaaya mialoy sa aging kuto hadith pagyupan yan na sunabiullah Ibrahim. Naginan. Ay importante na miya karereg kanu. Aging kai abitira sa aging kaya ni pantag kutagtak na ipuni man to na perintano ng bilang ataw tano na mga ni tano si ko Allah subhanahu wa ta'ala kumya nga ipo sa gawi amya ka pamunutan ron sa mga tagatak pa inshallah na asar ka panaubatan tano aging ko to mga dusat tano kumya nga una adi tanong babalinganan nakatawan tano so tuhan tano na parilila makalimo na parilaan tano nin inshallah si ibutaman wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.